Speaker Kalome, Home Department, Chang tu Minister ka Zawhna chu not here. Superintendent Office le quarter Chhanna hi engka nge tan aniang ini Kalome. Speaker, not here bill tu zom tak General Pek Lua Zawhna. Chhanna siam hun lai hian sum dil me kania. Sum hi lahmu ani lo wangin asakna tan hun tur hi soi thei anri lo ti in Chhanna siam ania. Amaro chu Chhanna siam le tu nin kara hen development dum taka oma. Saski pat fora na thial baka saito le khozol SP office le quarter saknan khoriat theu approve aron ni lau maya tin chumi piala ma chuan siaha po part 9 saski part 9 na chutiang zat bok chu approve aron ni le ngala chuan arang theyang bera sak thei turin a formality ito pachakin ruah mananiang Speaker Kalome, Home Department Chang tu Minister ka Zawhna chu person de Home Guard lam thilania an hriat tawng Mizoram Home Guard choi san tumna thute ka soila na lo ni to a Zawhna in chong deuh hi ka neya heng te po hi a thenga min chan sak tu khan kan ngen hal do pakhat na chuan MRHG atana posang sonzat le tuna lo zat poseng rat zat nge ruak ikhane pakhat na panhina chuan home engchin nge dil thei hemi hian reservation omem ti khani le a pathumna chuan MRHG te hian enge an tho ber inia palina facility engteng e pe kan ni ikha ka Zawhna ni Kalome. Home Minister zom takina bin Chhanna turana ka Zawhna chu Mizoram State Police Department a hian MPS ho hilak bel thartumna omem tiania apanhina chuanin IPS post Mizoram a hian engzang e kan neya heng te hi luak kha ani rengem tina pathumna kan Police Department recruitment a hianin written weightage hi asang view in a hriata hewang hianin interviewer ti thatak turte tunai fit zok le rui thei thila filim zok ri tena ti thalem lo teng te hi tam tak kan chok phana ni em hi siam rem tumna omim tina ka Zawhna ni Speaker ka Zawhna chu karma salama kan soirik to sai pumram Mizoram chunga asam mi ten lo tur zau tak anwa kha tin engzam hunvel nge anwa tundin muna lo nei theilo turin sarkarin engang malak na nge anei pakhat na panina chuanin asam ne kanin ka kanin rina BOP tamtak kan police te withdraw ania asam in thang tur hian kan state boundary encroachment engamo omtheya state sarkar in buat saina hemi tan hian engang nge in buat saina kan nei ka zote Speaker Zawhna nei tu General Pek Lua Zawhna kha tam thamang reng viu maya thiamang angin kan chang don chin anga post sangson engzat nge MRHG Home Guard a hian engza nge lua engza nge ruak ti kha ania sangson MRC Home Guard chatana post sangson dan hi thilin thua dewa oma Central Sarkar hianin Mizoram tan post sang khadza somruk pariat aron sangsona notice a hian kan claim file viawa kan dot tu te chu post sang ni nei ten ni hloma amero chu atul dana zirin le fundin bonina zero dana zirin state in post somko pani thleng an lak bel theyang ti ani a ti chuan fan chu nei ni ila Home Guard hi post sang khazani somruk thleng an lak
kan la ve thei kan lak bel thei na ni chu tuna hian post kan luak kha za chu sang khat sum sari pat li ani a post ruak za thi central quota som kwa pali le state quota som kwa patni avayen fan chu nei do ne la post za som riat paruk kan la ve thei te na ni chu eng chin in nge deal thei reserve a omem ti kha ngai to chung de ba han thana nga ya a deal thei chin tuna rules thara chuan matric pass chin ti ani a kum som pariat ai no panglo kum som li panga aya upalo ti ani tin san zong mi pa fit nga le in chi ni ti ani a mei chia fit nga mei chia bi ka hian ke ji som li pali aya zang lo ti ani mi pa hi chen fit nga le in chi ni chin to hi chu le hetiang dil ngam to chin hi chu an ri lama hian tling vek tur ngai an ni ome tin reservation hi thiam bik nei te tan 2% te nia chu thiam bik ti a khanin computer te sports te driving motor khal te lumme te puan thui te tin thing le cement mystery te tin brass band lam thiam te nurse te technical lab technician ti te motor mechanic te cooking te chu tiang chu a huam soi mai ka nei pal mai theya kim thok khat chon ka ringa tin home guard an tran la ya thi na tok te chung khat lai na nai compassionate appointment kan tiang chi kha 2% boka tin ex servicemen tan 10% oma tin mei chekwata minuti khala oya ni si lova mei chekwata 10% boka ne pakhat le kha home guard te hian engian tho ber ti khania police na rang a thei angin an pui thin ten rikrum chiat to a matong tu rangai anni tin indo na lo chuak ta se ral do thei tura ngai anni bok tin mi hring le mun poimo vip te quarter le beng te a tul tura aveng tu tur anni bok tiani tin facilities eng tenge pe kan ni ti hi tam ang reng viu me toy theng kan sei do nange department sang a hian recruitment a home guard te hian quota an neya amaro chu kum thum an tran nu a chau an dil thei thunga police constable a hian 10% quota neya excise a 5% forest guard a 5% then prison a 5% le fireman a hian 5% anni bokani hengba ka hian MRHG a kum thum kan train to chu department sang an na dil na a du sak tlak turin cher chwa tuman nia chan chu home guard volunteers a hianin graduate te post graduate te po hian tran meka chu wangen home guard atanga lak chu manhla tak tura kan ngai ane tin service laya thite vuina sen so cheng sing khat pe kan ni anga tin ralna noi khat pe an ni bokam tin tiran ni namuna pianga TLDA an nei theidon bokani tin home guard headquarters chol munale CTI a hian
medical facilities da ania home guard te le an chung te tan Africa in entirna siam ani bok chung chu home guard chung changa kan han chan thei chin chini ta sela champhai south members om ta uklemena zona khan MPS lak thar tumani m tiani MPS lak thar tumani tin IPS post sang ne kan nei ti kha tuna hian post som ni pali kan nei ya ten no kha vek ani a chuang kan om nuala post li lai ami hringin kan chuang ma se chung po chu MPS post sia lo nolo IPS post sia lo wa chor tang kai an ni IPS post som ni pali kan nei ya IPS hi som ni pariat kan nei kan tian itu then constable recruitment ahianin written mark hi asang viu maya interview le hian mark claim thei si hei hi ti danglam thei lo me ti Zawhna kha kun masalama han kan chang chiang thokhat viu toin ka ria hei hi nom somani constitution te court sang jok Supreme Court le High Court ruling te lo oma chunga chuanin written test written exam mark engza poni se khata tanga chuta 12.5% ai sang lo hi interview markin aputurani ti ania chuwangin interview mark hi apozim le thei lo ani tin ni china ka chana masa khan home guard post kha sangson sangkhaja somruk pariat tuna kan lualai za somriat ni in hei ziak kadonga pekan post somriat pariat om tian nia sina nia ka khia dan kan chan ai khan tuna zia ka karon chan hi arin omzo ke ti chuan member zawm tak leader of opposition pu lalchan damaral te Zawhna sai pum rama tun naya lova chungchang kha athon thu deuh che tiang hi ni hello wa hi kan lo hre lo viu maya February tha tirlam le January tha lai vela an wa to kha alo ni oma van nei tha tak main Home Department demand soi ni chi khan complain aluta complain chu scholarship DC address ziania ma se scholarship DC in kadong masani allo mo mangreng view maya eng intention ne machuni karing lem lova eng poni se ramri chungsang ania bengwara piang ina kan in hrila kan tranrual hi angaya chuwangin hemini hian complain kan don vele scholarship DC kan hril hala telephone anina lo la helova amaro chu nu loka complain hi adong le ta thova ti chuan choble chilin an in siam hala DC le SP te muna kalin an va en dika kan BOP atangin darkar li lai ke kal alo ni le ngala ti chuan an hante dana chuan twin som sari somriat vela mun vela zawa an ngai ani tu te nge ni awa tu te hi an han zonga an zui zela ti chuan silchar DC nena an thlen ngala report kan don ni in kan ti theiang zong chu kan ti ngal feka hei hi lo chun zom to lo turen
vạ to po ni se kut lo thak chun zom to lo turin khriat tir nga lan nia Assam DC Silchar DC te po in chu lo zom anin tiam ani speaker chu ka san thei chin ro se kalame speaker ka zona khala chang kim lo de wa ram ri BOP sang sanga kan police te kan withdraw na om nuala Assam state in Thandona wang hian ram ri issue hi anon la pui politics khel na anon man the wangin kan sipai te tun hun bi ka kan ram ri veng turin thuam chak emo chulama chot forward do turin malak na kan nem ti kha min han chang tel se ram himna ni ban ka ngai pui mo dewe speaker kalome ram himna tan chem kan ngai tlang hi lom khop maya BOP hi tun naya chon withdraw lovin kan ria kan withdraw nung ber kha sang ni som ni pathuma khana ni ama se chu po chu in dem na le enge mo in social na lam ni lovin lo thei lo na thila ni amun siam thak ngai te oma wangin chu improvement ti me ka ni kir le thoi tura base an ni tin Assam min thang tur hi anin enge mo ten sonan ron sia mangti lo na awanga in buat sai na ani pa BOP zong hian tun ma puan in kai china kha rang va in te chon kan han thak kim thok hatin kan ria ten kan khing pui te chu concrete in an oma amai ro chu rang va in atang poin tong moi lo ni lo se kan thamuang ve viau thovani ten chu mi pela ma chuanen boruak thalo aom pal lo na turen a concern DC te hena hriatiran ni an hnai ram ria an counterpart DC te nen boruak thasiam turen chi hrang lo in koma sports te in cultural meet te nei turin tian nia chung chu an lo zom thaviau ni in report kan donga tun thleng chuanin in thlang turina engemo boruak chi han in mung omri lo nin kan hria kan lom khomai